Umuntu TV tubitayeho. Ni mu kiganiro nyigisha gusenga, ndabahaye ikaze mwebwe mwese abakunzi bacu. Umuntu TV mutwumva muri hirya no hino mu migabane y'isi itandukanye. Umutumire wacu uyu munsi ni Nyigisha, turamuhaye ikaze. Murakoze bene data, amazina yanje nitwa Nyigisha ku batanzi. Abakunzi bacu, nk'uko mumaze kuvyumva, ni mu kiganiro nyigisha gusenga. Ikibazo tugiye kuganira ko kuri uyu munsi ni aho abigishwa, intumwa, aho zasaba umucunguzi ko yozigisha gusenga. Hari aho ariko arabigisha, yababwiye ngo nimwasenga musenge muti: Dawe twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze. Tugiye kurabira hamwe aho yavuga ngo ubwami bwawe nibuze, yaravuze iki? Nyigisha. Mu gitabo ca Matayo ibice 6 umurongo wa 9, hamwe Yesu yarari kubwira abigishwa ba Yesu, bamubwiye ati twigishe gusenga. Nawe arababwira ati nimuja gusenga muvuge mutya muti. Ikibazo kibaho kizingiye cyane ni ku murongo wa 9 na ku murongo wa 10 havuga ngo ubwami bwawe buze, icyo ushaka kibeho mu isi nkuko kibaho mu ijuru. Ariko ikibazo ni ubwami bwawe buze. Aho ngaho nsobanura rero, ubwami bwiwe buze gute? Buve hehe? Buje hehe? Nanje rero nsaba dusome ijambo ry'Imana, igitabo ca Matayo ibice 6 umurongo wa 9 n'uwa 10. Musenge mutya muti: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Umurongo wa 10, ubwami bwawe buze, icyo ushaka kibeho mu isi nkuko kibaho mu ijuru. Naho ngaho tugarukira. Niba ushaka gukomeza gusoma iryo sengesho ryose, gira ku gice ca 13. Ariko nje nari nshatse kugira ngo tugere ku murongo wa 10 tunasobanure n'ikibazo. Iri ni isengesho nyine, ni icyifuzo c'abigishwa ba Yesu. Bamubajije hamwe ati: nyamara ntituzi gusenga, ariko abigishwa ba Yohana bo barabizi, twigishiga gusenga. Arangije arababwira ati musenge mutya. Usomye imvugo zose, usomye ikinyarwanda, ugasoma icongereza, naje nagerageje kubisoma, tiyavuze ngo muza muhora musenga mutya muti. Yaraberetse gusa ngo musenge mutya guta muti: Data wa twese uri mu ijuru, gukomeza kumanuka hose. Jewe rero nari nshatse gusobanura kino mucumve neza, tidukwiriye gusenga rino sengesho buri munsi. Yewe na papasi yaryo yararangiye. Ni ukuvuga ngo abakunda kurisenga buri munsi nguko bukeye nuko bwije, yaje kuzuka ngo Data wa twese uri mu ijuru. Iri ryari isengesho ry'abigishwa. Yesu abigisha gusenga, arababwira muri ako kanya musenge mutya muti. None reka tuje ku kibazo nyirizina. Hamwe havuga ngo ubwami bwawe buze. Yesu ahangaha ni umwami. Yesu ni umwami kuko twese tubyemera, nuko Bibiliya ibyemeza. Yesu ni umwami, niwe mwami. Rero aho umwami ari ni naho n'ubwami buba. Aho umwami ari ni naho ubwami buri, niho yimurira ubwami bwiwe. Tuvuze gutyo kugira ngo twumvisha abantu, kuko avuga ngo ubwami bwawe buze. Igihe yari ari hano mu isi, abantu ntibigeze bamwemera nk'umwami. Yewe baranabyumvaga bakagira ngo ni umwami wo ku mubiri uzagobotora Abisirayeli ku ngoma y'Abaromani. Iwe yari umwami wo mu buryo bw'umwuka. Wenda dusomye igitabo ca Luka
igitabo ca Luka igice kimwe, Luka igice kimwe umurongo wa 32 32 kugeza kuri 33 dusome. Azaba mukuru, azitwa umwana w'isumba byose, kandi umwami Imana izamuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi, azima mu nzu ya Yakobo iteka ryose, ubwami bwe ntibuzashira. Hano Bibiliya yonyine yerekanye kuko Yesu Kristo ari we mwami, kandi ubwami bwiwe ntibufite gushira, bwahozeho, buriho, kandi buzahoraho iteka ryose. Rero tumaze kumenya neza kuko ahangaha yavuga ngo ubwami bwawe buze, bwinjire mu isi, butekinge over y'ubwami bwa Satani bwari buriho ico gihe. Noneho amaze kururuka aje mu isi aravuga ati ubwami bwawe buze. Ni nkaho yarashatse kuvuga ati ubwo ndi hano n'ubwami bwanje bwo mu ijuru buri hano. Buri hano. Noneho hepfo niho havuze ngo icyo ushaka kibeho mu isi kuko kibaho mu ijuru. Icyo ni ikindi kibazo tuzaza kuganiraho igihe umuntu aba ageze muri perfection y'agakiza, igihe abakora bihwanye neza n'ubushake bw'Imana. Imana yamubona ikamubona ari umukiranutsi 100%. Ico ngico wenda tuzakiganiraho ubutaha nimbona uwundi mwanya uhagije, ariko none tuganire kuri kino kibazo, ubwami bwawe buze. Noneho tumaze kubona kuko umwami ni Yesu Kristo, kandi aho umwami ari ni naho n'ubwami bwiwe buba buri. Igihe cyose umwami asuhukiye nk'ahantu, ico gihe aho ngaho aba ari iwiwe, ubwami bwose buba bwagiye aho ngaho, nta muntu wapfa kubuvogera gusa. Rero ni nkaho yarashatse kubwira abantu uti ni jewe mwami, ni jewe mwami, ubwonje hano n'ubwami bwa data ari bwo bwanje buri hano. Noneho yamaraga kuvuga gutyo, abigishwa kuba ko ryari nk'isengesho ryabasabaga kugira ngo bongere babyumve, Imana ibibumvishe kuko igihe Kristo bari kumwe na Kristo Yesu hano ku isi, ubwami bwiwe buba bumaze kuhagera. Noneho iki kintu tucumve neza, kandi Yesu Kristo ntiyabwiye abigishwa ngo muze muhora musenga gutya. Yarababwiye ati musenge gutya. Ninka yarababwiye muri ako kanya musenge gutya. Barangije barasenga iriya sengesho ryose nkuko turibona kuva ku murongo wa 9 kugeza ku murongo wa 13. Ariko papa si yiri sengesho kwari ukubahumura amaso, kwari ugusenga Imana ikinjira mu mitima. Imana amara kwinjira mu mitima igategeka iyo mitima, kuko ufasha umutima abafasha ikiremwa muntu cyo ari cyo cyose. Ibiva mu mutima nibyo bihumanya umuntu. Rero icinjiye mu mutima rero yo gifite imbaraga zo kuguhindura, ziba zihinduye buri kintu icyo ari cyo cyose. Rero Kristo Yesu yamara kwinjira mu mutima, ubwami bwiwe bukaba bwinjiye mu mutima, nawe kabiri kangahe ugatangira kubusakaza, ukaba ambasaderi wabwo. None ukabuhagararira hano ku isi, ukagenda ubwamamaza. Wamara kubwamamaza, babiri bangahe bakira ubutumwa bagakizwa, ubu bahinduye bakinjira mu bwami nabo. Iri si isengesho ryo gusenga buri munsi cyangwa se ngo tubikore nk'umuhango. Ryari isengesho ryasengewe aho ngaho, akamaro karyo n'ibyaryo byose birangirira hahandi. Birangirira hahandi, noneho umuntu agakomeza imbere. Rero twebwe tituzi no gusenga uko bikwiriye. Umwana w'umuntu ahava akagera, nta sengesho yosengesha ubwenge byiwe ngo ryemerwe imbere y'Imana. Iryo sengesho ntajyo rihaba. Yewe numva n'umuntu uzi kuvuga ngo azi gusenga ni umunyakinyoma.
dusome Bibiliya ijambo ry'Imana twerekana kuko twebwe tutazi gusenga, ahubwo byose tubifashwamo n'Umwuka Wera. Abaroma igice cya 8 umurongo wa 26. Abaroma igice cya 8 umurongo wa 26. Dusome kugeza uwa 26 gusa. Uko niko Umwuka adufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko Umwuka ubwe niwe udusabira aniha iminiho itavugwa. Dusubiremo kandi 8:26 igitabo cy'Abaroma. Uko niko Umwuka adufasha mu ntege nke zacu, tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko Umwuka ubwe adusabira aniha iminiho itavugwa. Ni ukuvuga ngo umuntu wese wishuka kuko irari ryo sengesho akwiriye gukomeza gusenga buri munsi uko bukeye n'uko bwije, cyangwa se avuga kuko nasenga uko iwe abyumva wenda Imana iri bumwumvire, cyangwa ari umunyamasengesho ku rwego rwo hejuru, nta uriho. Ahubwo udufasha mu ntege nke zacu zo gusenga akadusabira ni Umwuka Wera. Umwuka Wera rero niwe muyobozi udusabira ku Mana, niwe mufasha wacu udufasha kugira ngo amasengesho yacu yongere yumvwe imbere y'Imana kandi asubizwe uko bikwiriye. Noneho icyo kibazo ndagira ngo kirumvikanye neza. Ubwami bwawe buze yavugaga kuko yivugaga wenyine kuko ari umwami, kandi ubwami bwiwe ahari ajana n'ubwami bwiwe. Authority yiwe ahageze irakora. Rero yari ageze mu isi, icyo yasabiraga isi icyo gihe kwari ukwemera umwana w'Imana, akaja mu mutima, bakemera bakamushira mu mutima, barangiza ubwami bw'Imana bukaba burinjiye. Nk'uko twabibonye tuzatubibona mu gitabo cy'umugani yaciye hariya mu gitabo cya Luka, avuga ngo akabuto kaba ari gatoya, ariko iyo gapfuye hasi kabyara izindi nyinshi. Yashakaga kuvuga kuko ari we uzapfa akizerwa n'abantu benshi, noneho rwa rupfu rwiwe rukaba ari nk'imbuto itewe mu butaka, izamera ikavamo ibiti byinshi kandi byiza byera imbuto zitandukanye. Rero ubwami bwawe buze yashakaga kwivuga kuko ari we mwami uje mu isi gusakaza ubwo butumwa n'iyo message, kuko isi ikwiriye kumwemera kuko ari we wari ukubiwemo igisubizo cy'isi yose. Inkiko muntu igakira biciye muri Kristo Yesu. Niwe wavugaga rero ndi umwami, aho ngiye mba ndi umwami kandi mpajana ubwami bwanje. Iyi ni munyemera mukanyimika mu mitima yanyu, ndaba umwami, mbabera umwami, mbakize byose, mbabera umwami. Kuko ibiranga umwami aba afite ubushobozi bwo kwica no gukiza, aba afite ubushobozi bwo guca imanza zitabera. Rero Kristo Yesu niwe wari umwami icyo gihe, yatanze ubugingo bwiwe, yaciye imanza zikwiriye. Hamwe yavuze ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uja kwa data adaciye muri jewe. Ahandi avuga ngo ufite uwo mwana afite ubugingo, udafite uwo mwana amaze gucirwaho iteka. Ibi ni ibyerekana kuko ari umwami ushobora guca urubanza, agatanga ubugingo cyangwa se akica cyangwa agakiza. Rero bene data, soza iri kodi nari nshatse mvuge kuri aka kantu bukeya. Abakorinto ba mbere igice ca 15 umurongo wa 55. Abakorinto ba mbere igice ca 15 umurongo wa 50.
dusome mu izina rya Yesu. Abakorinto ba mbere igice cya 15:50. Kuko bene data icyo mvuga ni iki ngiki, yuko abafite umubiri n'amaraso bisa batabasha kuragwa ubwami bw'Imana, kandi ibibora bitabasha kuragwa ibitabora. Icyo nari nshatse kuvuga ngaha nsoza nshizemo ino vase, twe gutekereza Bibiliya nk'igitabo cumvwa n'imitekerereze ya muntu. Apana, ntawo kumva Bibiliya akoresheje ubwenge bwa muntu, bizomucanga, azagera hamwe abone kuko bidashoboka. Ariko iki ni igitabo c'umwuka, igitabo gisobanuzwa umwuka. Ucumva wese n'ugisobanukiwe wese bisaba kuko bafite umwuka muri we, kandi umwuka w'Imana si umwuka uwo ari wo wose, ahubwo ni umwuka w'Imana. Nuko rero bene data, ahangaha yaravuze ngo nuko bene data icyo mvuga ni iki ngiki, yuko abafite umubiri n'amaraso bisa, yani umubiri n'amaraso gusa, batabasha kuragwa ubwami bw'Imana, kandi ibibora bitabasha kuragwa ibitabora. Turi abana b'Imana, twebwe abizeye Yesu Kristo, kandi dufite ibyiringiro kuko dufite ubugingo buhoraho, kuko dufite uwo mwana muri twebwe atuyobora. Rero ntibishoboka kuko abafite umubiri n'amaraso gusa, abatekereza Kristo mu mubiri, abatekereza Kristo mu mubiri kuko abayuda babikora, bavuga ati Mesaya ntawe uraza, turamutegereje kuzaza. Abo ngabo ku mubiri babarwa nka bene Aburahamu ku mubiri, nta bwami bw'Imana bafite kuragwa. Ariko twebwe abizeye Imana, twebwe abizeye Yesu Kristo, dufite icyo cyizere n'ibyiringiro 100% kuko dufite ubwo bwami bw'Imana, kandi dufite kuragwa ubugingo buhoraho. Rero bene data, icyo nari nshatse kuvuga ndangiriza kuri uyu murongo mu gitabo cy'Abakorinto ba mbere 15:50, hari havuze ngo nuko bene data icyo mvuga ni iki ngiki, nuko abafite umubiri n'amaraso bisa batabasha kuragwa ubwami bw'Imana, ibibora bitabasha kuragwa ibitabora. Icyo yarashatse kuvuga ngaha, ibibora urabizi kuko umubiri w'umwana w'umuntu urabora, iyo upfuye uzubora. Rero uyu mubiri ntushobora kuragwa ubwami bw'Imana cyangwa ibibora ngo biragwe ibitabora, ahubwo uriya muntu w'imbere, umwuka, niwe utabasha kubora, niwe uzaragwa ibitabasha kubora nyine, aribwo bugingo buhoraho. Rero bene data, mwakira ubwami bw'Imana bube mu mitima yanyu nk'uko ryari isengesho rya Yesu Kristo, kuko tumwizera nk'umwami, tukamwemera nk'umwami, tukamwakira mu mitima. Dukomeze tumwakire n'ubundi, dukomeze tumwizere, kuko kwizera niryo banze ry'agakiza. Iyo umuntu yizeye arakizwa, yamara kwizeza umutima akatuza akanwa kiwe arakira, yamara kwizera akabagwaho gukiranuka. Rero icyo ni ikindi nacyo tuzongera kuvugaho nyuma, nibidukundira Imana niduhereza umwanya tuzakomeza tubivugeho, kandi tuzakomeza tunaganire. Rero bene data, Imana ibaheze umugisha kubwo kumva icyo kibazo kiri mu isengesho rya data wa twese uri mu ijuru. Rimwe abantu bakunda gusenga cyane, njya numva cyane cyane abakatolike, ariko iri si isengesho ryo gukomeza gusubiramo buri gihe. Ni isengesho ryasenzwe icyo gihe, rimara akamaro karyo muri icyo gihe. Ntirivuga ngo mujye muhora musenga gutya, musenge mutya muti data wa twese uri mu ijuru, ubwami bwawe buze. Yashakaga kuvuga kuko ari we mwami uje mu isi kugira ngo akize isi icyago c'urupfu cyari kigiye kuzahaba. Icyago cyazanywe ni urupfu rwazanywe ibyaha by'inkomoko byakomotse kuri Adamu, sogokuruza wacu twese dukomokaho. Rero bene data, ndabashimiye mwebwe mwese muzumviye rekodi. Imana ibaho umugisha, kandi mukomeze kugubwa neza, Imana ibagirire neza. Nuzagira ikindi kibazo hazongera abaze, tuzasobanuza umwuka uko azavuga. Murakoze, Imana ibaho umugisha, nibaho umugisha, nibaho umugisha.
byumvikane ko iri sengesho ryagomba gukoreshwa igihe umuntu yihanye, igihe umuntu avuye mu byaha. Abenshi bakoresha izindi mvugo nk'iyo umuntu yihannye cyangwa aretse ibyaha, iyo bamwakira bushasha hariho ayandi majambo amubwira ngo yature, akagenda asubiramo. Byumvikane ko noneho ibyo atari byo byaba bibereye, ahubwo ikibereye ari uko ari gukoresha ayo majambo. Intumwa zasabye ko zokwigishwa. Yego urakoze ku kibazo wari ubajije, ariko ni byiza kugira ngo umuntu asome ibyanditswe abone gusobanura bikurikiranyije na Bibiliya uko ivuga. Ntaho byanditse bivuga kuko umuntu iyo yihanye agomba kuvuga amagambo, akavuga ngo jewe ngo ndetse ngo biriya byose nyine bazavuga. Ariko ugendeye kuri Bibiliya urebe mu gitabo c'Abaroma ibice 10 umurongo wa 9 n'uwa 10 kumanuka hepfo, nshake dusome. Niwatuza 10 ku murongo wa 9, Abaroma, niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Ku murongo wa 10, kuko umutima ari wo umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Rero igihe watuye kuko Yesu ari umwami, ukabyatura gutyo n'akanwa ukabyizeza umutima, uba ukijijwe. Hatabayeho kuvuga ngo pasiteri arakubwira ngo uvuge ya magambo yose yakurikiranye, cyangwa ngo wamuvuga ngo nakoze kino na kino ngo ubone gukizwa. Iyo wizeye gusa mu mutima wawe kuko Yesu ari umwami, Imana ikaba yaramuzuye, ukabyizeza umutima, ukabyatuza akanwa, uhita ukizwa direct. Ndumva ari cyo gisubizo naguheza. Mugisha urakoze cyane.